Kam Chimbynta wole kamen ya kakandhi Jayanti ki bor district ke West Giant Hills dai wa yakre lang wa ka Jowai Municipal Board ka dorbar chnang tempang yaaw musyang ka Jowai Traders Association ki market committee wa kan thup ya ka yaaw CNI wa tip kam ka yaaw chor ka yaaw Presbyterian wa tip kam ka yaaw chiam wa ka yaaw Saint Rain depan man ki yai pynkhooid ya ka yaaw musyang wa kiwi ki benta wa penman yaaw ha Jowai kam Chimbynta ka swachta hi seva. The one wo Chimbynta le de ki wa chong chnong ka yaaw musyang mo salangkan ki wa chong dai ki wa chong dukan hai ni ipengkhoid ya ki yaaw ka CNI Saint Right Jowai ka balang Jowai Presbyterian wa ki thaw wa em chajan ya ka yalang wa depan man chwa wa pengkhoid de palai da ka additional deputy commissioner ka dahun lang vi lang do Niliang ka Jowai Traders Association de pengkup buram go le ya ki wa kre sarkar ka mu SDO ka MEE CLE pochna Traffic in charge ka Jowai Rocky M Umlong, wa executive officer ka Jowai Municipal US Amse, yai kre chitom gi nei benta ka imlang salang. Da samle ya ki certificate cha ki wa Chimbynta ha ka tayaw wa penman ya ka swachta hi seva, ka wada sedang na do ka khat santri unai khende, we da pengkut ni ka wada penman da ka Jowai Municipal Board.